Yes. Adam and I love each other. I hope he will propose me soon. Yes هو Adam and I love each other. Adam او زه یو له بل سره مینه کوو. I hope زه امید لرم he will propose me as soon. هغه به ما ډیر زر پرپوز کړي. ملګرو پرپوز ویل کیږي یو چا د واده وړاندیز کول ته پرپوز ویل کیږي. You are a good girl, Ella. Adam is very lucky. You are a good girl, Ella. ته یوه ښه جینۍ یې Ella. Adam is very lucky. Adam ډیر خوش قسمته ده. lucky ویل کیږي خوش قسمته. She is not a good girl. She is not a good girl. هغه یوه ښه جینۍ نه ده. Why are you saying this? Are you okay? Why are you saying this? ته دا ولې وایې داسې؟ Are you okay? آیا ته ټیک یې؟ I don't want to beat around the bush. Why did you lie to us? I don't want to beat around the bush. زه نه غواړم چې په دې باندې نور بحث وکړم. پوه شوې؟ ملګرو beat around the bush ویل کیږي په یو مسله باندې بحث کول بغیر له کوم پوینټ نه. صحیح دی؟ دې ته beat around the bush ویل کیږي. Why did you lie to us? تا ولې موږ ته دروغ وویلې؟ What are you talking about? I did not get you. What are you talking about? دا ته د څه باره کې خبرې کوې؟ I did not get you. زه په تا باندې پوه نه شوم. You accused on Lily. She did not steal your bracelet. You accused on Lily. تا په لیلی باندې تهمت ولګو. accuse ویل کیږي تهمت لګول چا باندې دروغ. She did not steal your bracelet. هغې ستا بنګړی نه و تښتولی. steal ویل کیږي تښتول ته او bracelet ویل کیږي بنګړي ته. She was innocent. You kicked her out, Ella. Why did you do this? She was innocent. هغه معصومه وه. innocent ویل کیږي معصومه بې ګناه. You kicked her out, Ella. تا هغه وباسله ودې شړله. kick out ویل کیږي شړلو ته. Why did you do this? تا ولې داسې وکړله؟ Unbelievable. I found my bracelet in her room. She stole it. Unbelievable. مطلب دا دی چې دا خو د یقین وړ نه دی. I found my bracelet. ما پیدا کړ زما بنګړی in her room. د هغې په کوټه کې. She stole it. هغې دا تښتولی دی. Why are you worried about her? She was just a housekeeper. She is not your responsibility. Why are you worried about her? ته ولې د هغې باره کې پریشانه یې؟ She was just a housekeeper. هغه یوازې یوه خدمتګاره وه د کور ساتونکې وه. She is not your responsibility. هغه ستا ذمهواري نه ده. responsibility ویل کیږي ذمهواري ته. Ella did a great job. You are very naive, my daughter. Lily betrayed you. Ella did a great job. لیلا یو ډېر ښه کار ترسره کړ. You are very naive, my daughter. ته ډېره ساده یې زما لورې. naive ویل کیږي ساده. Lily betrayed you. لیلی تا سره خیانت وکړ. betray ویل کیږي خیانت کول. You lied to us, Ella. You put your bracelet in Lily's room. You hate her. You lied to us, Ella. تا موږ ته دروغ ویلې Ella. You put your bracelet in Lily's room. تا خپل بنګړی کېښودو د لیلی په کوټه کې. You hate her. ته له هغې څخه نفرت کوې. hate ویل کېږي نفرت کول. I have checked the CCTV footage. I have proof. I thought you were my best friend. I have checked. ما کتلی دی د CCTV footage دغه ویډیو. CCTV footage ویل کېږي ویډیو ته په کورو کې چې لګېدلی وي. I have proof. زه ثبوت لرم. proof ویل کېږي ثبوت ته. I thought. ما فکر کوو you were my best friend. چې ته زما یو ښه ملګری وې. I will not forgive you, Ella. Lily will stay in this house. I will not forgive you, Ella. زه به تا معاف نه کړم Ella. forgive ویل کېږي معاف کول. Lily will stay in this house. Lily به په دې کور کې پاتې کېږي. Cora, I can explain everything. Please listen to me. Cora, I can explain everything. زه ته هر څه واضح کولی سم. explain ویل کېږي واضح کول تشریح کول. Please listen to me. مهرباني وکړه ما ته غوږ ونیسه. You should not have done this to her.
She is a poor girl. You should not have done this to her. تا باید داسې له هغې سره نه و کړی. He is a poor girl. هغه یوه غریبه جینۍ ده. I am so sorry. I just don't like her. She wanted to trap Adam. I am so sorry. زه ډیره بخښنه غواړم. I just don't like her. بس زه هغه نه خوښومه. She wanted to trap Adam. هغې غوښتل چې Adam په جال کې ونیسي. په جال کې هغه کې راګیرې کړي. Trap ویل کېږي یو څه په جال کې رانیول. You broke my trust, Ella. You are lying. One more thing. Adam does not like you. You broke my trust, Ella. تا زما یقین مات کړ Ella. Trust ویل کېږي یقین ته. You are lying. ته دروغ وایې. One more thing. یوه بله خبره. Adam does not like you. Adam تا نه خوښوي. He does not want to marry you. Why did you lie to us? He does not want to marry you. هغه نه غواړي چې له تا سره واده وکړي. Marry ویل کېږي واده کول. Why did you lie to us? تا ولې موږ ته دروغ وویلې؟ I will find you, Lily. You cannot leave me alone. I will find you, Lily. زه به تا پیدا کوم لیلی. You cannot leave me alone. ته نشې کولی چې ما یوازې پرېږدې. Alone ویل کېږي یوازې. What should I do now? I don't have a house. What should I do now? زه باید وڅه وکړم. I don't have a house. زه کور نه لرم. Oh God, help me. You are my only hope. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. You are my only hope. ته زما یوازینی امید یې. Hope ویل کېږي امید ته. Lily. Adam, sir. What are you doing here? Adam, sir. Adam ښاغلیه. What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ I wanted to meet you. Please come with me. You will stay with me. I wanted to meet you. ما غوښتل چې تا سره ملاقات وکړم. Meet ویل کېږي ملاقات کول. Please come with me. مهرباني وکړه له ما سره راځه. You will stay with me. ته به له ما سره پاتې کېږي. Ella lied to you. I did not steal her bracelet. I am innocent. Ella lied to you. Ella تا ته دروغ ویلې. I did not steal her bracelet. ما د هغې بنګړی نه و پټ کړی. I am innocent. زه بې ګناه یم. You don't need to explain anything. I know everything. Ella accused on you. You don't need to explain anything. تا ته ضرورت نشته چې دې ته دا خبره ته واضح کړې. I know everything. زه په هر څه پوهېږم. Ella accused on you. Ella په تا باندې تهمت ولګو. Please, Lily, come with me. I cannot live without you. I will support you. Please, Lily, come with me. مهرباني وکړه لیلی له ما سره راځه. I cannot live without you. زه نشم کولی چې ستا نه بغیر واوسېږم. I will support you. زه به ستا ملاتړ کوم. Support ویل کېږي ملاتړ کول. I cannot go with you. Ella hates me. She will kick me out again. She wants to marry you. I cannot go with you. زه نشم کولی چې له تا سره لاړه شم. Ella hates me. Ella له ما څخه نفرت کوي. Hate ویل کېږي نفرت کول. She will kick me out again. هغه ما دوباره وباسي. یعنې وبه مې شړي. She wants to marry you. هغه غواړي چې تا سره واده وکړي. I am pregnant. Your family will not accept me. I will live on streets. I am pregnant. زه امیدواره یم. Pregnant ویل کېږي ملګرو امیدواره چې په خېټه یې ماشوم وي. Your family will not accept me. ستا کورنۍ به ما قبوله نه کړي. Accept ویل کېږي قبلولو ته. I will live on streets. زه به په کوڅو کې اوسېږم. You don't deserve all this. Ella put her bracelet in your room. You don't deserve all this. ته د دې ټولو شیانو لایق نه یې. Deserve ویل کېږي لایق ته. Ella put her bracelet in your room. Ella خپل بنګړی کېښودلی و ستا په کوټه کې. What? Why did she do this? What, sir? Why did she do this? هغې ولې داسې وکړه ده؟ She does not like you. Please, Lily, you have to come with me. She does not like you. هغه تا نه خوښوي. Please, Lily, you have to come with me. مهرباني وکړه لیلی له ما سره راشه. Sure. I will go with you. I want to talk to Ella. Sure, یقینا. I will go with you. زه به له تا سره ځمه.
I want to talk to Ella. زه غواړم چې له ایلا سره خبرې وکم. I am so sorry for everything. Please forgive me, Cora. You are my best friend. I am so sorry for everything. زه ډیره بخښنه غواړم د هر څه لپاره. Please forgive me, Cora. مهرباني وکړه ما معاف کړه کورا. Forgive ویل کېږي معاف کولو ته. You are my best friend. ته زما یوه ښه ملګرې یې. I don't want to talk to you. You hurt me a lot, Ella. I don't want to talk to you. زه نه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم. You hurt me a lot, Ella. تا مطلب ما ته ډېر هغه دې راکړه. hurt دې کړم. ډېر دې زخمي کړم په زړه باندې. I am so sorry. I will find Lily. I will bring her back. I am so sorry. زه ډېره بخښنه غواړم. I will find Lily. زه به للی پیدا کړم. I will bring her back. زه به هغه بیرته راولم. bring ویل کېږي راوړلو ته. What's going on here? What's going on here? دلته څه روان دي؟ If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going to love it.